Guys, yan pwede karon sa kong brother guys. Oh. Huwamig lampas aning bukid na mo guys kay bungot sa okok. Magkuha mi itong lampas nga sa mong kaingin guys. Gibilin guys kay libo guys suradano. Suradano. Wala. Pero kong brother gaw na. Gaw na si Titing Singkahoy kay kusog-kusog nakaw ni tahawana kay anad og bukid. Bukid mo gito ya Haripitas Mindanao gud. Maong lupig kunyag nila kaway. Tara. Isirit na siya guys. Ako na ginahinay pug kugda lakaw din dana kay. Kini mo gundana guys. Libo na kayo na. Libo na kayo. Yay. Deka po kay kana makasamad nga sagbot. Dak ilang gam guys. Tara. Okay. Kini kayo. Mo ni siya. Naami rin sa pon guys ramong yuta. Ato among payag sa babaw. Sa babaw among payag tara. Tung gablo nga trapal bitaw mo to payag namo. Hing ari mi diri sa ubos. Ubos nga bahin ngare sa sapa. Kay magkuan mi sa tubig namo ug asa mi dipita mo kuhag imnon. Pwede ato sa ubos amo imnon. Unya hing ari mi dipita sa pikas na pud habig sa akong kuan yuta sa kong uyuan. Kay kuhaon na mo ang lampas nga among gibilin diri sa pikas sa mong uyuan siya kung yuta sa kong uyuan pikas at bang ni siya diri guys sa pitas sa kong among yuta. Hari mi diri guys. Kuy mi sa akong brother Titing Singkahoy. Training ari. Muna yung mga tanom diri sa ako ang mga silingan diri guys pikas yuta. Muna siya yuta sa among apuhan gyud diri pita. Oh nabaligya. Muna yuta sa among apuhan muna gipuy-an gyud ako nga natawhan gyud ako guys pita yuta sa ako ang apuhan ni patag. Ngari kay ni among kuhaong sundang. Guys. Ako sa mong pagnon guys. Atsalan ilang tanom guys Atsalan. Atsal nila. Atsalan. Siling atsal ang ilang tanom. Okay guys, ang amuang diari diri karon sa pikas. Silingan na mo sa pikas yuta nila area. Yung yuta ni sa kong apuan sa unang panahon. Nabaligya na nga rin sa akong igagaw. Bungok-sogok. Bitaw. Yasa mo guys kay balik mo niya to sa ubos may vlog. Mo ni siya ang yuta guys nga ako ang natawhan sa unang panahon. Mo ni siya ang giuma sa ako ang papa sa una. Padung gid nga to sa ubos. Adto sa lugot. Kung mag-umbaw ko ka sa lubi guys, naana ka dapit sa akong namuntangan ron, naana ko dapit sa tumoy. Ulutan sa lubi. Pati pagkatangasuna. So kung imo gi siyang tangason po dito, ana ang tupad babaw, pati pagkabaklira. Ano siya mong yutaa sa una ang ipang uma sa kong amahan. Tapos atbang na mao pa na sige uma sa kong papa sa una dipita diha pati pakalayo lagi. Mao ni siyang lugar sa una nga wa gyud mi mudugay puyo namalhin mi. Dito mi puyo sa balamban na gyud. Pati pakalisurag dan. Bungot sa ok kung ikaw lagi maligid guys. Kung maligid ka ni napita dire basta kay ligid-ligid ka to sa padong sa ubos. Adto ka puniton sa ubos paminaw ko magsaka kag lubi dire. Magsaka kag lubi. Ana. Magsaka ka ning mga lubi ha bunga sa lubi. Ini katagak adto puniton dito sa kinubsan. Adto puniton dito sa kinubsan diha. Mga adto na lang ka magsikaran ni pita magtapog sa lubi. Ari kas bakilid babaw magkuan mag
Saka adto ka sa kinaubsan magbuak. O pating kuya na lagi. Mo na kalisod ning bukid guys nga ang yuta bitaw nimo pilit. Pilisura. Kalubihan ni siyang uban diri oh. Kini na lain ng mga tag-iya ni, mga nakatag-iya ni nakapalit aning mga yuta. Kay gibaligya am tingani sa kung uyuan pod. Na mo nakatag-iya ni sa una. Ambot murag lisod kay taon panguma kay nipita. Muna nga mo ang mga kuandre igo lang punta sa pag tan-aw ning mga view diri nipita. Igo na talag susi ani mga view diri nga pati pag gininduta gidunta sa mga view pero problema lisod kay panguma ni mga yuta. Operator ni mga yuta diri guys, ang baligya na ni mga yuta diri na ay mga o kinsa man ang mga ganahan mo palit ni mga yuta, pwede nito sangkuon ni mga yuta diri makilid lagi kayo. Oh. Pwede pa mo magkapalit ani mga yuta diri. Mga yuta diri, baligya man ning uban mga yuta diri oh. Kini mga tag-iya ha. Naay mo pait ani tag 2 million nga tag 2 million, 3 million nga tag 7 ka hektar unom ka hektar, pwede pa mo makapalit. Oh. 3 ka hektar, 4 ka hektar, 2 million, 1 million. Pwede mo makapalit aning mga yuta. Baligya mo ni god sa mga tag-iya. Di na matulog uban. Yuta dia, baligya nagurot ng mga yuta dia. Be, kinsa man ganahan mga dato diha sa gawas sa nasod nga mopalit ang mga yuta be. Bakilid gino kayo. Pero mga sapa ang ubos, mga tubod, mga busay, mga nindot kayo. Kinsa may mopalit ang mga yuta mga baligya man ni. Kato pikas at bang pod, baligya na ang yuta dia At bang. Ya, baligya na. Kamaligya ni yuta, pwede kung sangkos mga tag-iya ani mga yuta. Dire. Ini baligyan po na ita tag-iya na akong uyuan. Baligyan na basta naamoy mga comment mo dire kasi gusto pa itong yuta basta kay makilid kayo. Di siya kuan. Overlook kayo siya kay makita nimo dire ang dagat. Bungot sa ukok magkaingin na sa limokoy, di na manigyag isda kay habagat, mahal kay isda. Thank you so much Sinol Orbiting, cannot do it again. Mo na siya dagat guys. Hangin diri pita guys kana sunisi man na mao na siya ang sunisi nga kita kay diri sa among akong himutangan ang sunisi kana mo na sunisi kita kay diri overlook ini nga yun yuta diri pita guys. Hangin kayo puti hangin na dili kinahanglan mag-earphone ka tanawa puti hangin na di kinahanglan mag-earphone ka. Hangin kayo grabe kay hangin kayo nga muna ang kamera ko dire murag pating sa langasa kay hangin kayo hangin kayo nindot kayo ang hangin gyud bisag usa ka init nimo dire pita bisag init kayo dire pita pero grabing hayahaya wa kay singot kayo moagas tungod sa kahayahay muna na kanindot ay lugar na kay bisan og way kurente pwede di kalimutan kay grabe pagkahangin na. Hangin kayo. Okay, ako si padayon ni ang vlog na mo unya titiod punan pa ko ni. Adto na lipitas ubos sumpay ani. Adto mi sa lugot tubod sa naughang sa paano. Tubod nga imnanan mo. Iya kono. Agi pakita ko no kung makakuha ko no ka. Saan to dong? Sayan? Ha? Ikaw. Ikaw kuno ikaw. Na guys, akong brother guys, nag-inom og tubig guys. Puting uhawa niya lakaw itong bukid gani ha. Ini amin diri sa ubos. Hugas ni plato. Akong brother guys. Brother Titing okay, si Hoy. guys. Mao ni siya mo ang tubdanan sa tubig. Gikan sa mao ni siya pusuran sa muyuta nga limpyo gini siya, walay balay. Yuta ra ni siya, tubod ni siya. Amo ni siyang gibuhatan og kanang makainom ba. So among gisumpay gusto paingon dito sa among uma. Paingon dito sa among uma para nga dito ta makagamit og tubig ug unsay atong matanom. Aron mabuhi ang atong matanom. Mao ni tubig resulta sa tubig guys. Walay tambal gini tubig, gikan gini sa law bato, law yuta niya bungtod gini siya. Bungtod niya mo kinatapusan wag balay. So limpyo gini nga tubig. Limpyo pa yung pinakalimpyo ang tubig kining laas law sa bato. Ano lang bato guys ha. Ano bato ni mong tubig diri ha. Inom dong. Makita nila nga. Inom dong, makita nila nga mo inom juga.
Lami kay guys, tinaw kay nga tubig ni guys. So lami gin tubig nga limpyo gyud, makasali kita nga pinakalimpyo gyud. Kay ato ta mo inom sa kanang daghang game kanang Batayanan. tayanan. Ayan guys, ang hugas yung plato dre guys. Oh, So kaliro. ato na may subay na may inda nang ato padu buntod o nang ato. Padala nila. Ato guys ginutumyan yod o nang ato. Ato ginutumyan. Okay, din nila kutob. Mao ni siya ang amo ang unang adlaw ron sa amo ang pagpakabuhi aning bukid. Dili nila kutob ug daghang salamat ug maayong hapon kaniyong tanan. Dalaygon ang Dios ug maayong panihapon kaninyong tanan.